say or catch them me say ye poison no na me lie or tell me baby ye poison no nesenia or cast as me no osu because or somebody for fufuom it would be here na onya crisis you could do hospital no mu chas can o mu chas can no and no mu sadi round be did yam ti abrofo doctors ne feel say e cocaine wa memere asa me kan bi gino tweda mponya kopa anim be ye pani I don't lie ti abrofo ne hu sa no wo mo dwene sa kwa na me mini cocaine mo fa ne to no onwu ohema Lumba kasem wa no usu no mo to na twene ye oda ho be 2 hours no onwu ye ni ntam kese pa na me ka kiro ne no oda ho be 2 hours no onwu no say akwa ina cocaine wa me mini no onwu ye ti yankusan kohwe no mo say Charles kan na ade na nane e kire wo say adageste eti ho na fedi o mu titi no mu say poison bisi bi gino tweda mpo anim na me kasa mu wi Lumba kasa na wusu the man has really suffered and no na worsen ne yade no